Di pelataran rumah banyak pohon hampalan. Bila babua, buahnya banyak benar. Ulun di sini anak mengucapkan salam. Gasan babuan pian nang langkar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah banyak pun kadundung. Nyaman dimakan manuya wadi. Ulun di sini anak bapandung. Mudah-mudahan buan pian hakun mandangare ulun. Jadi buahnya lah ulun ni berdiri di sini anak bapandung buahnya ay. Nang judulnya Tari Baksa Kambang. Dangari buahnya lah. Jadi buahnya lah hari ini tuh adalah hari Arba. Kira-kira jam 1:30. Si Diang Kinjut pulih ke rumah langsung menangis wan mamuk. Nang kayak kucing ditarik di buntut buahnya ay. Padahal inya tuh hanya beli sakula buahnya ay langsung mahamuk. Indah, kenapa jadi undang yang disuruh kada andak? Nah, umanya si Diang si acara anu mendangar dari padu ada nang mahamuk buahnya ay. Keluar si Dimba gaga sampai tak gugur si Dim buahnya ay. Aduh. Ya Allah Diang. Uma kira siapa kata dia nang mahamuk. Sekalinya ikam. Kenapa ikam nih? Baju sepatu kada dipacul, tas kada diandak, nang kayu habis datang kesurupan aja lagi kam nih. Ulun kada andak, kada kuna lalu, kada zaman, kada andak pokoknya. Kenapa ikam nih nang kuna tuh apa, nang kada zaman tuh apa garang? Pokoknya ulun kada andak. Ulun hindar guru menteri baksa kambang. Kada andak ulun. Itu kuna lah hendak tarian yang lagi viral tuh nah, yang dance yang lagi viral. Ulun hendak yang koya dance Korea itu nama ulun kada andak. Tarian kayak itu ulun kada andak pokoknya. Menari nang apa? Kayak kami menari bujur-bujur coba padalon umana menari nang apa? Menari. Pokoknya lu kada andak. Diang, sakit kepala uma mendengi kemenang kayak ini. Sudah ikam ada ngabe ikam aja sudah sana. Sakit kepala uma. Nah, pas kata nangin tuh banyak datang abangnya si Diang nih buahnya. Dan mendengar anak kesayangannya tuh menangis buahnya lalu si Diang masuk ke dalam rumah gagas buahnya ay. Nah, abangnya si Diang Kinjut di buahnya orang alamahan buahnya ay. Ada lama bulu bang le. Buan juga buahnya ay biasanya ini si Diang nih pasien buahnya ay lawan abahnya tuh buahnya ay. Diang, nang apa kapian ini datang sakulah nang kaya ini, ayo pang bujur-bujur baki salon abah na nang apa garang. Ulun disuruh guru menantarian baksa kambang dari ulang tahun sakula. Ulun kada handak bah dipaksa guru terus. Ulun handak tarian yang modern tuh nabah yang lagi viral tuh yang dance Korea tuh nabah. Ulun kada handak tarian anu baksa kambang tuh kuno, kada handak. Oh, itu kadi keraba nang apa kata di kami. Sekalinya cuma menari nang kahitu nang kaya apa garang tarian baksa kambang. Nang kaya apa garang tarian dance Korea tuh nak. Coba pang bujur-bujur baki salon abana yang kaya apa garang. Nang kaya ini tuh nabah. Nah, nang kaya itu bay. Oh, nang kaya itu kanak. Nak, pian ni nak anak abah nang paling halat nak kay. Pian nak kay seharusnya bersyukur guru pian menaring tari baksa kambang tuh nak kay. Artinya pian tuh hak artinya pian tuh aku nak kay untuk melestarikan darah kita nak kay. Tapi ulun supan bahaya umpet tari baksa kambang tuh. Itu kuno kan modern lalu.
Nang apa nang disupanakan seharusnya pian tuh himungan budaya pian saurang nakai amun pian viral di medsos viral pian dilihat orang banyak itu artinya daerah kita maju nakai amun pian malah tarian dance Korea adalah hasilnya kadada kala nah pian ni naka anak abang paling harap nakai Inggi ya bahai, ulun aku nai umpat melestarikan daerah kita. Ulun aku nai juga umpat memajukan daerah kita bahai. Nah, pintar anak abah nih. Sudah sana ganti baju nyamin kita makanan. Inggi ya bahai. Nah, nangka itu buahnya pandungan ulun nih. Atau juga kalau buan pian pandungan ulun nih. Dua karuan dalam tapi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.